Jednoznamenkasti i dvoznamenkasti brojevi. Riječi pišemo slovima. Pročitaj koliko slova ima koja riječ. O, L, O, V, K, A. A, U, T, O, M, O, B, I, L. C, V, I, J, E, T. Brojeve pišemo znamenkama. Brojevi koje pišemo sa samo jednom znamenkom. Pročitaj koji su ovo brojevi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Brojevi koje pišemo sa dvije znamenke. Pročitaj koji su ovo brojevi. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Usporedi brojeve. Koliko znamenki ima svaki broj? Jednoznamenkasti brojevi pišu se samo jednom znamenkom. Dvoznamenkasti brojevi pišu se sa dvije znamenke. Broj 6 piše se sa samo jednom znamenkom. Broj 20 piše se s dvije znamenke. Ovo nije bilo teško.